እሺ አሁን ለምን እየወጣ መሰላችሁ? ወደ ክሪምሰን እየሄድን ነው። የሰራንላቸው ዌብሳይት እናሳያቸው ማለት ነው። ከወደዱት ሌላ ስራ እንቀጥላቸዋለን፣ ካልወደዱት ይቀራል። እንግዲህ ወደ ራሳችን ለፖርትፎሊዮ አዲስ ይሆናል ማለት ነው። ያብራችሁ እየሄድን ነው። እሺ አሁን ካለሁበት ቦታ የክሪምሰን እንትን ኦልሞስት የሚርቀው ወደ አሁን ለፖላሊንግ ያለው ሰው ወደ ቦሌ ነው። ሰው ትንሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ነው። አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ሰርተንላቸዋል ማለት ካለሪንጉንም ላክዠሪየስ ሉክ ስለሆነ እያደረጉ ያሉት ፕራይቬት ጄትስ ኤንድ ስታፍ ስለሆነ ጎልደን ከለር ተጠቅመናል። ላይት ኤንድ ዳርክ ቲም የማለው ምናምን በጣም የሚያምር ነገር ነው የሰራንላቸው። ኮምፔርድ ቱ ዋት ዜይ ሃቭ ናው ኢትስ ፕሪቲ different and it's pretty unique for them to have, and since they have international kind of clients, they expect more from them, you know, like የሀገር ውስጥ ብቻ አይነት ብንሰራላቸው እና ያንን ማርኬት ብቻ ለምታከል ማድረግ ያለብን ሰው ብዙ ስለሆነ የምንሰራላቸው ለብዙ ክላይንት ስለሆነ ኢንተርናሽናል ለሆነ ክላይንት so I think like thinking of that የተሻለ ነገር የሰራን ይመስለኛል። አሁን ተነስቻለሁ። ኦልሬዲ ከቡልቡላ ታክሲ ሊድ ነው የቴሞን ፓርት ነው ተጋርቹ ሜቴ ወጥቻለሁ። so well hang with me የሚሆነው ነገር ነው። actually a little bit update if you haven't seen ይሄ የፋውንደሩን የክሪምሰን ፋውንደር his video like the podcast in the Mary podcast እሱ ላይ ነበር ያየሁት and it's በጣም inspiring person, so I suggest you go see that and like እዛ ላይ ፖድካስት ሊመሪ ፖድካስት ሰዎች ሲጠይቁት they were mentioning his website, like that's how they got yes from personality, like we were seeing your website and we were seeing this, so are you doing this? I don't know ጥያቄያቸው እና and then I thought like people are using their website in order to get information about them, right? like even ሀገር ውስጥ እንኳን so think of what people outside ስለነሱ መረጃ ማወቅ ፈለጉ ኮምፕሊት ዌብሳይታቸው ላይ ነው, so it has to reflect their image. Well, that's why I tried to redo it. I hope they like it again. And the funny thing is I'm not even out of gonna bulbul, I'm speaking too much. the next እንትን የሚሆነው በቃ እዛ ነው የምቀርጸው ስንገባ ምናምን ነገር ላናገኛቸው ላ እንችላለን since ቅዳሜ wish me good luck. so እንደምታዩት ኦልሬዲ ቦሌ ገብተናል። I don't know if you know this one, በጣም ክላሲክ የሆነ የቦሌ መንገድ ነው። ክሪምሰን አይ ቲንክ ወደ ከቦሌ መድኃኒዓለም ወደ ታች አካባቢ በሚያስኬደው መንገድ ነው ያለው። ኦልሬዲ ስለገባን let's go there. so I hope I get to show you everything የማየውን ነገርና ከሱ ጋር የነሱ ጋር ያለንን conversation, but I don't think I'll be able to do that because first impressions matter and የቀረሳቸው መሆኑን ካወቁ ማና ቢግር so what I'll try to do is the audio ብቻ ቀርጽና and then try to edit it into the video somehow and try to show you how it goes. I don't even know what to say, like how do you even start speaking about this, but this is my first time, so it's a good experience. Anyways, hang with me. I don't even know ምን እያደረገ እንደሆነ look at it. I'm going to Crimson and it's telling me to go back and turn and then go the other way around. Why would I do that? It's right in front of me. ፊት ለፊቴ ላይ ያለ መንገድ እንደገና በዙሪያ come on man, Google Maps be playing with me. I think we arrived. We are there and I don't even know what to say, man. This is pretty weird. Abyssinia flight service. That's a good sign. I'm lost. I don't even know what to do. በሩ እንዳለ ተቆልፏል። የማታውቁት ግቢ ውስጥ ገብታችሁ and then ስገባ ተከፍቶ ነበር። ስወጣ በሩ እንዳለ ዝግ ነው። እንዳልጎትተው like I'm afraid that I would offend somebody. What the heck, man? ወንድሜ I ended up calling
ዘበኛውን በሩ እንዲከፍትልኝ ምናምን ነገር he was so awkward about it like what the heck are you doing here አይነት ነገር I think ሳያይ ነው የገባሁት መሰለኝ። anyways I tried to talk to somebody ውስጥ ያለውን ሰው እና she ended up being the operations manager and she told me she had nothing to do with like the marketing side of the project and ሰኞ ዕለት እንድጠብቃቸው actually ሄሉ የምትባል ሴት ነው እንዳገኝ የተነገረኝ። እሷን ለማግኘት እስከ ሰኞ መጠበቅ እንዳለብኝ ነው ነገሩኝ። but I have freaking mid exams on like Monday so I couldn't be here. I don't know how to approach her. Maybe cooperations manager or የሷን ስልክ አግኝቼ I'll try to contact her. Maybe I should have done that. እዛው ሆኜ ስልኳን መቀበል መልካም ነበር but it's already done. Anyways, thank you for hanging with me. ያለውን አፕዴት አሳውቃችኋለሁ። like video description ከታች ለማድረገው ሊንኮቹ ምናምን if you have any connections to Crimson you could try to help me with it. Thank you. Bro, the traffic jam is crazy. How do you even get past this? ቤት በኩል የምታልፉት this shows you why we need traffic lights. Everybody's cursing each other. ግን ያው ወደ ቸርች ሄደን ስለሆነ I'm not gonna join them in the cursing part of it. I think ይሄ በኮሪደር ልማት or something that's why it became this ጃም የተፈጠረው እንጂ I think they had traffic lights before. I remember they do. Now we're going to church. See you there. We're there. The most peaceful place we could ever be in. ነገር ግን እግዚአብሔርን ስለሰማ ሙሴ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስላከበረ ሙሴ ምን አደረገለት? እግዚአብሔር ስለሰማ ሰሚው ስለሆነ ያዳመጠው ትእዛዙን ስለጠበቀ ቃሉን ስላከበረ የእግዚአብሔርን ቃል ስላከበረ ለእግዚአብሔር ደግሞ የሚሳነው ነገር የለምና ባህራትን ይሰጣል፣ ሰማይን ይዘረጋል፣ ምድርን ያቆመ እግዚአብሔር ለሙሴ ምን አደረገለት?